Биринчиден ассаламу алейкум. Оюн аябай жакшы деңгээлде өтүп атат. Ооба, Кыргызстандан деле жакшы ойногонго аракет кылабыз. Аякта Казанга ойнойбуз, жерге эмес. Аякта кызыктуу болот оюн. Мынча көп ачкы болбойт. Ошол Кудайым буйрса бул жактагы Казандык койсо экен деп атабыз. Буйрса коебуз деп атышат. Ошондо коюлганда очколор мындай көп болбойт. Жакшы кызыктуу оюн болот. Биякта азыр чаапар эле таштап кетип атат, түшүп калып атат. Şu kүйөрмандар көп экен. Баарына чоң рахмат, ушинтип келип аябай күйөрмандык кылып атат. Мындай легионер келбегенге Кубантай байке экөөбүзгө аябай жакшы күйөрмандар келди, жакшы күйөрмандарды таптык. Ошол бул оюндарды унутпайбыз эч качан. این بازی‌ها رو میگه هیچ وقت فراموش نمی‌کنیم. بسیار خوش هستیم میگن. از اسپانسرها تشکر، از رئیس صاحب میگه، از کل تشکر میکنم. سپاس ترکمان سکاوای. Çok eski atan mekkenge, çalıp gelgen şehirdir kız.